Many of Urumqi's 4 million residents are barred from leaving their homes for up to 100 days. Hinter uns ein Wohnungsbrand in der Stadt Urumqi, bei dem am Donnerstag mindestens 10 Menschen starben. Andere Folge Land- oder Ausgangssperren. 新疆ウイグル自治区のウルムチにある高層マンションで火災が発生し、10人が死亡したものです。Milletim seningden gururlanaman. Sen üçün can bersem huzurlanaman. Mən ölüp mən qıtım tuğulsam qayta. Seningdek tiz bükmez Uyghur bolaman. Acep mu uprudun aziz milletim, denizning düşmeni tek qiyataştık. Uyumda bağlandın esir sen şu an, burnumda kan yedi peşinde kaldı. Üstünge yüklengen bu eğer yükler, Mengese artık keldi. Sen qandaq çidaysan bu bir möcize. Sana min aferin azlık qildi. Milletim seningden gururlanaman. Sen üçün can bersem huzurlanaman. Mən ölüp mən qıtım tuğulsam qayta. Seningdek tiz bükmez Uyghur bolaman. Seningden gururlanaman. Sen üçün can bersem huzurlanaman. Mən ölüp mən qıtım tuğulsam qayta. Seningdek tiz bükmez Uyghur bolaman.